Yo urabizi se Papa Kiramani agahinda kenda kumunangura. Papa Kiramani afite agahinda k'uburyo azabona Tereza ubu tuvugana nawe ari mu bapfu bigendera. Tereza ari mu bapfu bigendera kuva yagaragaza isura ye hanze. Tereza kano kanya nagaze ikintu yakora kugira ngo abe yongera kwihisha. Papa Kiramani yongere kubona isura ye. Guys, ese murabona Tereza atahise yishira mu byago birenze? Nkwaye ikaza no kuri Venke Empire. Ndagusaba kugira ngo yakora subscribe maze tukomeze tugende mu zindi benefits nzuzo za filime yacu Ibanga. Kandi ndagusaba kugira ngo unatanga ibitekerezo byawe bambwira ukuntu wiva kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, kubona Tereza afite abahungu babiri kandi aba bahungu babiri akaba batabizi ko ari abana be. Ese guys, wowe iyo urebye Kiramani ubona namara kumenya ko Tereza ari mama we, ubona Kiramani azabyakira ute? Ese niyori we namara kumenya ko afite murumuna we bavukanye, ese ubona azabyakira ute? Guys, rero ni uri umunyamuryango, murabizi ko filime yacu Ibanga ihari kandi namwe mukunda Ibanga turabizi ko muhari. Icyo ngusaba no gutanga ibitekerezo byawe. Papa Kiramani we umugambi we ntago tuzi ko yawuhagarika aho kushakisha Tereza nkamwice. Ntago tuzi ko Papa Kiramani umugambi wo kugomeza gushakisha Tereza ngo yamugirira nabi ntago yawuhagarika. Turabizi uburyo Papa Kiramani akunda Kiramani byadanje ku buryo kumubura ari nko kubura isi. Turabizi ko ibikorwa byose byo Papa Kiramani yakoze ari byo kugira ngo umuhungu we Kiramani abeho neza. Ariko tukaba tuzi ko Kiramani atari wamwibyariye. Tukaba tuzi ko Kiramani ari umuhungu wa Tereza. Ese guys, wowe ubona Papa Kiramani uku kuri ko ahisha imyaka ingahe zose ubona ni kujya hanze? Ubona Papa Kiramani atazaba agiye hanze birenze? Papa Kiramani utuvugana ari mu mazi abira. Papa Kiramani ubu ngubu tuvugana ntago azi ikintu yakora ngo abone ko yasubiza ibihe inyuma, wenda abe yagarura ubuzima bwe yatakaje. Papa Kiramani butuvugana ari mu byago. Papa Kiramani ikintu yakora ngo abe yagarura urukundo rwa kibyeyi ntago azi ikintu yakora. Tereza ubu ngubu tuvugana aramuhangayikishije birenze. Tereza ubu tuvugana nawe ndahamya nashidikanya ko Papa Kiramani namara kumufata azahita amwica. Kandi Papa Kiramani turabizi ko nta mikino agira. Papa Kiramani turabizi ko nta bintu bya buraga agira. Papa Kiramani ubu tuvugana arimo gushakisha Tereza ku bintu ku bwiza paka hasi hejuru amufashe. Papa Kiramani turabizi ko nafata Tereza ikizakurikiraho no gushingura. Tereza ubu tuvugana ari hafi y'urupfu. Niyori ndetse na Kiramani baravukana kandi turabizi ko abantu babizi ni babiri gusa, Tereza ndetse na Papa Kiramani. Ese wowe wibaze ko abaka kandi tuvugana Niyori ndetse na Kiramani bamaze kumenya ko bavukana? Ese uratekereza haba iki? Ese uratekereza Papa Kiramani yasobanurira iki Kiramani? Ese urabona none Papa Kiramani yaza imbere y'umugore we akavuga ibiki? Guys, rero filime yacu Ibanga irahari kandi filime yacu Ibanga iracyabaryoheye. Icyo ngusaba weho ni ugutabura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Kandi ikindi ngusaba ni ugutabura kuri benefits yose ziba zigucana kuri Venke Empire. Cya kabiri ngusaba no kubakora subscribe maze tukajya dukomeza tugendera mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Ndagusaba kugira ngo ube wanatanga ibitekerezo byawe bambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Twigarukiye mu nkundo zidashoboka. Tereza afite urukundo rwa Bijobija hagarutse mu cyaro. Bijobija yongeye kugaruka mu rukundo rwe na Tereza. Ese mubona Tereza azagera akamwemerera bagakundana bya nyabyo? Ese ubona Tereza azamwemerera urukundo?
Tereza turabizi ko nawe atari umuntu wikomeza cyane. Tereza turabizi ko nawe ari umuntu wiyorosha. Ese mubona Tereza azemerera Bijobeja akamuha urukundo rwo Bijobeja bashaka? Bijobeja turabizi ukuntu akunda Tereza bya danje. Bijobeja turabizi ko ikintu cya mbere cyakunda ari Tereza, kandi na Tereza nawe twamaze kumenya ko asigaye amwiyumvamo. Tereza asigaye aragira ikibazo akumva atakibyiye Bijobeja, nta wundi yakibyera. Tereza nawe ubu ngubu tuvugana asigaye yiyumvamo Bijobeja ko yamukunda. Ese guys, murabona kino kintu atari ikintu cyiza? Ese mubona Tereza yemerera urukundo Bijobeja? Urabona atabafashe umwanzuro muzima? Guys rero icyo nkusaba ni ibitekerezo byawe. Reka twigarukire kuri Dete wacu ndetse na Gahima na Jojo wiwe. Ibyago byabagwiriye, ibibazo ni ibibazo. Jojo harimo gahinda kenshi. Jojo bukano kanya nagaze umwanzuro yafata kugira ngo abone ukuntu yashimisha Gahima ku buryo atongera kuba yamusiga. Jojo ntagaze ukuri kose kubiri inyuma yo kuba Gahima ubu ngubu asigaye yigunga namuvugisha nk'uko byari bisanzwe nka mbere. Jojo ntagazi amafuti ya Gahima yo yakoze, kandi turabizi ko Gahima ubu ngubu tuvugana asigaye aca inyuma Jojo. Dete we nawe asigaye yigirira urwikekwe akagenda afite amasoni mu nzira, kandi twe tuzi ko mbere yari ari agashinze. Dete asigaye agenda mu nzira yikandagira kubera amakosa yakoreye Jojo. Ese ubona Dete bino bintu bizamugwa amahoro? Dete yari ari kuri misiyo yo kuba yatandukanya Niyori na Nyambo, ariko Dete aho agereye mu cyaro yahise yiha indi misiyo yo kuba yakundana na Gahima. Ese urabona Dete rino kosa akoze ritazamugaruka? Ese urabona Dete bino bintu byari gukora bizamugwa amahoro? Guys rero ni muri mukunzi ibanga, icyo ngusaba wowe ni ukuba umunyamuryango wuzuye, ni ukuba wakora subscribe no kuri Venke Empire, warangiza ukanatanga ibitekerezo byawe ukambwira ngo ukuntu winyumva kuri film yacu Ibanga. Kandi cya kabiri ngusaba ni ukutabura kuri behind the scenes yari yo yose ya film yacu Ibanga nebura umukunzi w'Ibanga. Guys rero murabizi ko ingara cyane nyine kugeza behind the scenes z'ubwenge, murabizi ko ibintu byukoze atabari ibintu by'ibitratano, murabizi ko mwebwe muri abantu bagaciro ku buryo tubaho ibintu bimeze neza. Guys rero nebura umunyamuryango, ndagusaba kugira ngo ube waba uwa mbere utanze inkunga yawe hano kuri Venke Empire nimba utarakora subscribe. Kandi nawe nimba warakoze subscribe no kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe bambwira ukuntu wimva kuri film yacu Ibanga. Twigarukiye kuri Niyori ndetse na Nyambo wiwe, inzu yabaye inzu kuyubaka na fondation yabuze, inzu yavugishije abantu benshi, inzu ikomeje kurivuga. Inzu ya Niyori ndetse na Nyambo ikomeje kuba yacururondogoro mu bantu. Ese ubona Niyori azubaka inzu koko akabanamo na Nyambo? Ese ubona bishoboka? Ese ubona ivuri hariya yabemerera ko bubaka inzu bakabana, kandi tuzi ukuntu Ive abashaka Nyambo byo gupfa? Ese ubona Ive nubwo ngubu bahugiye mu kuba yagurisha imirima za rubanda, ubona Ive uburyo yemeramo Nyambo amaze kumva ko Niyori ari kubaka inzu yo kuba yabanamo na Nyambo, ubona Ive ibintu byarimo byose atahita bivamo? Ive uburyo akundamo Niyori ntago yamuhara, ntago yamurekera Niyori ngo amujyane. Turabizi ukuntu Ive yemera Nyambo bya danje, n'uburyo yangamo Niyori ntago yemera ko Niyori yabana na Nyambo. Ariko turabizi ko aho urukundo ruri nta n'ikintu cyarutandukanya. Turabizi ko Nyambo na Niyori bakundana bya danje ndetse birenze. Turabizi ko urukundo ari rwo rushobora byose. Turabizi ko ikintu cya mbere gitsinda ni urukundo, mwese mupfa kuba mukundana. Ese guys wowe iyo utekereje ko Niyori yamaze kubana na Nyambo wumva ibyo bintu bidashimishije? Ese ubona Ive amaze kumva ko Niyori na Nyambo babanye, ese ubona Ive noneho yakora iki? Guys rero
ndagusaba kutabura kuri episode ikurikira, kandi ndagusaba kutabura kuri Bensense ya filime yacu ibanga ikurikira hano kuri Venke Empire. Murabizi ko ubu ngubu ibibazo byabaye ibindi. Kiramani yishize mu kibazo cy'atazikuramo. Kiramani yishize mu bibazo byo gusaba irembo kwa Queen, kandi azi neza ko Queen afite umukunzi. Kiramani yishize mu bibazo byo kuba yajya gufata irembo kuri Queen, kandi azi neza ko Queen nta rukundo bafitanye. Guys, rero Kiramani we utuvugana yishize mu byago by'atazapfa kwikuramo, kandi turabizi ko Kiramani nawe nubwo akunda Queen, turabizi ko amafuti yakoze atazamugwa amahoro. Turabizi ko Kiramani amakosa yakoreye Queen atazayacika amahoro. Queen namara kumenya neza ko ari Kiramani waje gufata iwabirembo, Queen hari aziyahura. Queen natamwica sinzi uko bizagenda. Queen uburyo akundamo James ntago tuzi ko yamuhemukira ku buryo yajya kubana na Kiramani. Kiramani naho uburyo akundamo Queen ntago tuzi ko yamuhara akamurekera James. Guys, rero filime yacu ibanga irahari, kandi namwe mukunda ibanga mukaba mushaka kuba mwayigiramo uruhare, mukaba mwabushaka kuba mwaba abanyamuryango ba filime yacu ibanga, namwe niba muhari, icyo mbasaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu ibanga. Ikintu cya mbere kugira umunyamuryango ni ukora subscribe hano kuri Venke Empire, maze tukajya dukomeza tugenda mu bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Tereza ari mu marira, Tereza ari mu gahinda kenshi. Tereza ubu ngubu nagaze ikintu yakora kugira ngo abe yumvwa n'isi. Tereza ubu ngubu ari mu mazi abira, ntagazi ikipe yari gukina nayo. Tereza bamuhaye imyanzuro zo kuba atagaragaza isura ye hanze, ariko yamaze kwishira hanze. Tereza yamaze kwitandukanya n'isi, yijyana mu kuzimu. Tereza yamaze kwishira mu byago birenze cyane ku buryo ubu ngubu tuvugana ntagaze ikintu yakora kugira ngo abe yongera kuba yitsimba ahantu ho Papa Kiramani atamubona. Tereza ntagaze nikosa yakoze ku buryo atazi ko bari no kumushakisha. Ese urabona Papa Kiramani namara gufata Tereza aramukorera iki? Ese Papa Kiramani nafata Tereza murabona aramukorera ibiki? Guys, rero filime yacu ibanga irahari, kandi turabizi ko abahungu ba Tereza barahari. Ese utekereza ko Kiramani namara kumenya ko ababyeyi babana atari bo bamubyaye, ese ubona Papa Kiramani ubona azabyakira ute? Ese ubona Kiramani none azakora iki? Azakorera iki papa we wari ubizi imyaka zose akaba yiranze kubimubwira? Ese ubona Papa Kiramani afite ubusobanuro yasobanurira umugore we kuba yarareze umwana akaba agize zino myaka zose, azi neza ko ari kurera umwana we, kandi azi neza ko Papa Kiramani azi neza ko atari umwana we? Guys, biragoye kuba wababarira umuntu waguhisha icyo kinyuma cyose imyaka ingahe zose. Biragoye ko Papa Kiramani azababarirwa. Biragoye ko Papa Kiramani amakosa yakoze azayasabira imbabazi ndetse akazihabwa. Guys, rero turabizi ko na Tereza amafuti yakoze azamukoraho. Turabizi uburyo Niyori nawe yemera mama we. Turabizi ko namara kumenya ko yamuhisha iki kintu cyose imyaka zose, akamuhisha ko afite muri umuna we imyaka zose, turabizi ko Niyori nawe atazigera ababarira mama we. Tereza yishize mu bibazo by'atazikuramo. Tereza yanze kubwiza Niyori ukuri kose, ariko turabizi ko Niyori namara kumenya ukuri, turabizi ko Tereza azaba ari mu byago birenze. Tereza ubu ngubu icyo nabasaba ni ukuba mwamusengera akamenya ikipe ari gukina nayo, ndetse akamenya ko ikipe ari gukina nayo atari ikipe yaho ngaho yoroheje. Tereza yishize mu murongo utazima azitwika. Guys, rero murabizi ko twe tudatinda mu magambo. Icyo ngusaba ni uko umunyamuryango ni ukora subscribe, maze tugakomeza tugenda mu zindi Bensense za filime yacu ibanga. Cyakabiri ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu ibanga. Guys, rero ndagusaba kugira ngo ntuzakora kuri episode ikurikira. Ndabakunda.